ngabuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngenibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Imlingakobe nofana imigari ayihlali phezulu kwe-afro begodu ayigugudlelwa kangathi mntwana ihlali phezulu izandla zakho. Lotshani, ibizo lami ngingulungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa amanzunza. Bomma, asilungiseni msinya. Mina ngazi ukuthi ezinye izinto sizenza ngombana sazi nofana yinto yokufuna ukuba unique, ufuna uba sestyleni, angazi niza kutsho. Akhonakala ukuthi uthathe imlingekobe uyithwale bese uyigugudlele ezandleni zakho uyisonge. Uyisonge kwangathi mama i-earphone weSamsung. Akhonakala. Imlingekobe uzoyiguga nangabe uyakhamba, nangabe uphuma uphunyaneni uya ngesibuyeni. Uyayiguga ke lapho. Kodwa lokho nawugidako uphetha, akhonakala ukuthi imlingekobe ingaba sizandleni zakho. Imlingakobe iyarhatshwa, iyalenga. Nanoma ifitshani imbethwe ithwale islukazi. Nakhona lapho musayisonge iyalenga. Imlingakobe ukuthi ilenge, ithindre phasi, ibe phasi ehlabathini. Akhonakala ukuthi ungayibanga babukuwe, igugudlele kuwe kwangathi angazi ngathi yini akhonakala. Musi nakuso ngine ensonga abantwana. Ngine musenigulisa abantwana. Because ugugudlela umlingekobe uyibambe kuwe ngapha uyisongile. Umlingekobe lewe 5 meters wanga 33 niwenzelani na uzokujika onrare. Uwenzelani umlingekobe omude and then akufanele ukuthi ugide uphethe isiko elifanele ukuthi uliphethe. Sekufanele ukuthi uguge ngombana awukhoni ukujika imlingekobe mdoda inga 33 ngapha 3 ngapha awukhona ukuthi ungajika. Niyenzelani ukuthi benjalo ngombana njena kufanele ukuthi nenze isiko pilwelo anikhona ukulenza. Then shoot into le enetholeka kusemlingekobe because it defeats the purpose. Akusemigari because ayisayenzi lokho efanele ukuthi kwenze. Bese size enhluthwini. Kuza njani ukuthi uthwale umlingakobe nofana imigari ungakagude ehloko? Yakhonakala ukuthi sithome ikhambo elitsha ukuthi kukhuliswe umntwana ngapha ukagude ehloko. Umntwana wathomba siyaguda, umntwana wawela siyaguda, umntwana wabeletha siyamguda, umuntu wabhubha siyaguda, umuntu wayokwenda uyaguda. Alokuza njani ukuthi nje awubaba bakhambile nabantwana babuya banibikela ukuthi abantwana bayamile yonke into ikhambe kuhle. Then kwakosa ukuthi kube lisiko pilo la kugudwa khona inhluthu, kuthwalwe imincamo le kade siyizila, kuthwala amacubi bese ungagudi. Kutsho ukuthi kunesiko pilo ungakalenzi phela. Ngamanye amagama na unge afro njalo, unge straight back sakho ngapha uthwele umlingakobe, uzama ukusitshela ukuthi na kunesiko pilo ungakalenzi. Kuyakhonakala na ukuthi ube ne straight back njengami nje bese ngapha uthwele imigara. Ukuchina musukuzilwana noma uzithwele usidisi. Umuntu uyatshela ukuthi bophulile inhluthu zakho. Cha inhluthu zakho ngombani ubopha umntwana. And then wakho lo okhambe nabo baba njengombani uchina straight back akabopheki. Yabotha abantwana abagula nje baguliswa ngini, basongwa ngini abantwana aba. And we need to take accountability. Abantwana abantu bamorelani ukuthi bakhambe nabo baba nangaba ngekhe nibazilele, nangaba ngekhe nibagidele kuhle, nangaba ngekhe nibaphethele ngefanelo. Umorelani umntwana waye ungavela umlisa ngaweli once nangabe nangabe nakufanele ukuthi umgudele uhlale phasi uzithobe ukhothame ugude awukhoni wena inhluthu zakho zihle khulu
angeke ukhona ukuzisacrifice ngamagwabo niyokwenzana nokufaka imigutsha navane nifake imigutsha because necude niyayenza into le angikhulumi ngabantu abakukhambeleko mina ngikhuluma ngomuntu othombisileko ngoma ongunomnyanya navane cude nifaka imigutsha vane nikhohlisa bobani vane nikhohlisa cameraman oyonchuda lo or umuntu oyokwenza ivlog ukuthi kungabonakali ngathi angakagudi mncayi ngomba nidloza ukulikhohlisa abezima awubakhohlisi nangwakaguda wakagudi umntwana lo izokuhloya umntwana lo izokuhloya because unethunze elimbi awukagudi inhluthu musi inhluthu ezo kuba lithunze elimbi kuba mathunza amnyama akuhlalelako wena angeke uphinde uzwane nomntwana loyo kuzokucharagana umuzi loyo lapha ekhaya pho nizokulwa noke nibethane simply because nomntwana ozange wamgudela wena izokuvuka ibhabezimo ngigcine nithi basho niyaloywa nithi hey umntwana lo wathi nakayokwela shuthi abafundisi kuhle engomeni uyabuya uyasidelela ukhohliwe ukuthi wena zange waguda wafaka umgutsha nikhohlisa bobana vane nifaka imigutsha because anikhohlisa bezimo so umorelana umntwana mlise msangayo kwela ngithi wena uphumelela ukuthi umenzele kuhle ayikhona imlingakoba ayihlali phezwe enhluthu asiyigugudleli ilise ilenge phezwe kwetayitayi mthetho loyo akusindo esizitho mthetho konke kwenziwa njalo ungafiki ukuthi mina ekhaya mina esigodini sami mina ngimahlungulu mina wonke umuntu ongunobesa bekufana ngathani ngalesi sikhathi ugudile simbona ngetayitayi ukuthi nje vele sekunjaye bese uthwala imlingekobe thwala imigari uyagida kuhle siyambona imigari thinra phasi ehlabathini imlingekobe mde connected to the earth. It must connect to the earth. Kanti why value ihlabathi? Why value ihlabathi kanti? Bese kuthiwe imlingekobe mde thinra ihlabathi. It's for you. This is about your womb. Imbele kwakho nehlabathi le nomntwana akho khambileko. We need to find a reconnection. We need to reconnect to umntwana yokugwaba. But when I hear you udlala ngomntwana, udlala ngempilo umntwana akho. Kuyadlalwa ngempilo zabantwana. Then ekugcineni nokublame ubukhosi. Nithi bathi ubukhosi abunakelela abantwana. Indaba ezithi ubhalile ekucala abantwana. Abobaba baqala abantwana. Umhugu muphi nguyo zanga avumela umntwana ukuthi what mara kube basongwe ngini babotshiwe ngini ingqondo zabo indeni nabo ibotshiwe ngini angithi nigugudlela imlingakobe niyisongile niyiphethekini ayisenzi into lebe kosukuthi yenze ukuthi kusithombe phasi ke sokuhlathulula ukuthi umlingekobe khuyini imigari khuyini kuba yini imde ihlale phasi shothi kusithombe lapho msi ubone ukuthi into like si fashion angeke wayenza 5 meters like come on like ezinye izinto ne angihleki ngiyalingisa angeke wayenza 5 meters uyogida njani 5 meters kuyoba ngathi naniphendula kunithi basho sinomona ngombana thina singendi angeke sikhona ukugida ngayo or sinomona ngombana asinamali so asikhona ukwenza imlingekobe emide khula sikhona ukuthungisa leyo bomalungisana dlalana indima yenu nidlale ngokupheleleko nidlale ngeqiniso ibani bomma babentwana abakhambileko akuhlukaniseka kube nomehluko madoda ukuthi lo nguma umntwana akhe ukhambe nabo baba lo ngulungile lo lithari lo no Esther lo awa abantwana bakhe bawela bonke akunakana mntwana okhambileko lo ngumakampumi lo umakampuma hawa yena umntwana wakhe sesemncane sangakaweli vele akube nomehluko phethelani abantwana ngendlela efanekileko ngokupheleleko ngokudephileko ngendlela yabezimo siyabawa asemblief ngiyathokoza